Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong dayta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo dayta dua asabong ityararmam. Saan? Dua babalasang ti pangtudak ka dagito asabong nanang. Anya, dua ti armam. Ay nagloko kan. May salaang ti armam ada ka kastan. Adda nanang, siyak dayta. May mayat no dua ti armain. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa kay banger, sublyak to dayta. Tasarong karak mat tay maysa, nanang. Agar aramid ka. May salaang ti armam Di mo paggigidanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Didak ka di isuro. Taamok tar aramidag nanang. Awan ti rumswa aparikot. Namnamaan nyo dayta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman ak, Aysa. Nagpintas mat dayto asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas, wano nateng ti pangigatangam, tapakairanudan pa'y. Dayto'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Sige, bayam, taintun maminsan. Dakkel to asan dya tigatangag. Aywen, kasanungay. Adda ka di matlanam namak. Aklunan nak ka din. Ay, narigat tagdardara sudos masong. Nang runakit ado ti makitkitak ajak magustuhan. Ha? Makitkitam nga. Ti panagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiininom kun makisugan. Pasaray lumabas ka dito'y balay ang nakaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay? Di mo kayo tikastangar aramidag, Aysa? Manjak Uray asino mat siguro a babae. Talaga ang maupay no kasta ti makitkita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ngam no ikatagdag ita abisok. Kaya tanak. Wen dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Diyak ngamin kayat ti makaasawa iti agatrungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatum dagita abisyom. Tadyak kayat. O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyom masong? Ikarigatak, Aysa. Paraken ka. San abiglaan Anya? Inutag Wan, tinapatag, maikat mo. Ni Aysa? Wano to'y arak? Arak? Wano ni Aysa? Ay. Nay, masong. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan dayta di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aysa dayta nga armam. Pagpilpilyak nga rod to'y bagay. Anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwaksi ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aysa. Kat ikatag dagiti bisyok nanang. Kat padpadasak ti bagay. Kurang mo day tayong parabaw mo di talamisaan apag pilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak nanang? Ininot mo't Sagay sapay laang nanang. Naimbag nga oras mo, Lerma. Sabong para kang ka. Pasensyakan. Ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda kanu na panam. Imay ka kanungarod idikalman masong.
ngam nairanama ngamin nga da napanak. Ala, sumra ka. Oh, agyaman nak, Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te para baw ko pala di talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, ta meriendaan ta. Uno saan, karne, taluto kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun maminsan, Lerma. I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklunan nak? Adamag na damag ko. Dua kami kanu mangararmam. Pudno aya. Ha? Uy, aklunag. Ngam saan mo siguro apa ng loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubyak kada kayo. Tawan pa'y nangaklon kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasam ta pa ikat nga amin na bisok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen a. No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpresaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagi jay. Tarakan ko dagi jay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan lak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan nak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kasta mga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tararmam. No aklunan nak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pamaysak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakas ka ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga rog, datan, Lerma. Ayos na nang. Nay, abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan lang aklon kanyak nanang, ni Lerma. Lerma nga, jetong itira. Ninanang mo, di yung ka di sasawon di kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Gawam mo, nabisyo mo't at talaga day jay ababay. Sana bahalin ah. Tinapatag, suportado kanyak nanang. Sana kas kini Aisa, nga ipasardeng na amin na bisok. Oho, nagrigat tigas jay. Naimbag ni Lerma ah. Tanakuna na pa'y asuportaran nak. Ada pa'y nga ron intod na manok ko. Day jay man nay. Impagod ko jay po unti arimando nanang. Ah, ha? Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan. Basta kinawatan kami. Mayat. No siyak. Mas kay kayat ko ni Aisa ngam dayja alerma. No da kayo ah. Ngam siyak. Nilerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kinaaysa apakipot? Nagado a kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kay kayat kukuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na umba ang babae. Nasingpait. Nilerma tagbalin ang manugang yun anang. Lipatan yun day nga Aisa. Nung kasta, sinarde nga mo nga arman ni Aisa, insan masaw. Huwan insan, tapakipot mo. Imun una nilerma ng aklon kanyak. Isuan nilerma tinagasat. Kat mabalin nga rod nga armanan ani Aisa, tas sinarde nga matang. Ha? Katwara, saan mo ta problema day takit insan? Da kayo tagbagay. Tagpada kayo nga awan bisyo na insan. Siguro, no armam ni Aisa, aklunin na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga minti sapsapulan na iti may sa alalaki gayt. Kaya't nakngata? Kat sa anak mo't agwapo kasing ka insan? Kat padasam lata insan. Awan mo't pakibiyanga kiti dayja babain. Tanilerma itan ti ayang ti atensyon ko. Diskartin mo't daydan insan. Adda bisitam, ay sa anak kaw. Sarungkaran na kakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Yapay, di mo ko na ay napampanunutom pala day di ang Masong. Kaya nay,
At danubya na. Naku na ngamin, ang nakasagana nga agbalbaliw para kanyak. Ngam adnamot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso aday pada na anabisyo, ti inarim na. Baybay amon da siya tao. Tasan kayo nga agbagay? Kaya't ko kuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngam adamot gayam sa balinan. Lipate mo. Need mo latan ti entertainer. Naimbag pa na ta kasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang, Ala, rumor kan dito silad mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Ingkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mon tinubyam. Kawam mo urnong mon sa Masong. Ada urnong ni Lermananang. Anya, jay nubyam ti paggastusam ay di ka lagbaeng. Iso matinagdisno daw. Imbagak ngamin nga awang kwartak. Anya, Agsaga na kayo. Tadumanon tayo iti kabiitan a panawon nanang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko Mamasong. Anya? Apay Lerma? Nadisgrasya, naabak. Naabak iti. Naabak iti pusta ah. Na, Iso di ta pala makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pagnadanta, tawang magkadwak ditoy. sige nga Rod Lerma. Sikati makam mo. Aywan, agdalakad ko ita. In kami kumamakipalot. Ilaban ko man di inregalom amanok kanyak. May kawan ah. Sayang. Noawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo iti. Iti palot mo lang ah. Oh. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga Rod ta mga bakta. Wen ah. At iti kwarta pagpustam ah. Ay, na. Das data? Ha? Ay, maaduday ito yun, Lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak nga agbabawi, anang aram ken ka. Basta lalaingam, tapno mga habak ka. O Lerma, agtriple na ito akwarta no sumangpetak. Nana, da kayo kumati may isang sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ha? Ay, no kasta. Inaklon mo ni Edmond balasang ko. Wen nana, tanapas nakmet nga agaram kanya. Ay, wan. Awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpert. Awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakan ko na nana. Ay, kamayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak nana. Kat, kumusta matin ni Masong? Aday je balay tinubyan na ah. Ijay dangag na ed. Di man nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay nana. Ay, wen ah. Bising agbisbisyaw. No kasta, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen ah. Isulat ta aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na. Agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. No mga bakda ada kwartada. Ngam no maabak da ay kaawang kwartada. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunungan ti kasjay nga aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na, kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak, insan. Siga nga, kumusta ti dandanin mga asawa? Naragsak mo tayo, insan. Da kayo ay. Apay, di kayo pelagkasal. Saan mi na masango day tata? Busy kami niti pagkwartaan mi. Matumad ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalawlawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan min ah. Sa anak nga agbabawi anang harang kinkwana insan. Ngamin, agkaalaan kami. Kat numanipod nagdin na kami. Kat di kang pulos nagapapa. Aya, kat talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insan. Wan siguro insan. Da kami siguro ti makuna a perfect
couple, insan. Lakay, umayda ka no gatangan ng dagiti taraken ta ababoy inton bigat. Kasta yan. Nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wen lakay, naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kano ti taraknen ta. Takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti dayta. Reg tarakan ta iti manaw, basta gatangin ta. Wen, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada dita sango ti balayaw, kaka? Ay, lugan dahil sa akin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wada, taday, kasapulan da ba iti lugan ay tapagbunag da iti lako da atarakan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baklang. Anya abak nang. Awanan atay lugan da. Nailako dan. Kita ron sapay madagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan. Nailako da aminan. Yan ya, hapay ngay. Kano agkaraabak da meten iti sugal. Nagpadaan da sugador. Iso nga awan maururnong da. Yan ya. Iso ang napimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautang ak. Kat problema no niya't pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mangawan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siya nga rod. Apay ngay. Agpadatamot na kanayon amaabak. Problemam day tan amasong. Mind your own problem itan. Naglukom. Nagbaliw talagang day ta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakon. Sana mabalin. Masapul ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makabayad akiti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito'y balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, sikatigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Day talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agi remedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwa tamad dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam saan ta pa nagkasar? Isong awan pakibiyangam ka dagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudno gayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang Lerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalis ka Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo kan ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyog kan kwa na. Ing kayo ag-shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito. Idagasta dagiti gamit ko. Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na natabit. Sa tarumwar no madamdama. Kukwa. Mabit lang. Orayon ka ni Jerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika ti bayad na kanya. Anya? Ditakan! Nagloko pa da dyan, Lerman. Tilar aramidan na. Subli ka dito, oy! Kartingak tirumad dito. Masapul ama itarayak day taabakay.
Tilar aramidem lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tu pa dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid ko matikas jay Ganapay nga intarayam, kasanon nga jay utang ko. Alayo kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito'y balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makamu ka Awan na sakit bakrang ko. Total na umaak malakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kagbalin nga graraman masong. Tay di imay ka nagnagditi balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram matlaang ngay karagiti badaw. Kat pang lalaki mo't dagijay. Baybayam laang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak di awan makukwartamin? Ay, anya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal maysa. Awan mabalain. Nagdarasudusak idi nanang. Kamali ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan, nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron nanang. Awan gayam tinasayaat nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. At dapay gundaway mo nga agbalbaliw. Danuman, Flora. Mabit lang, nanang. Adoy, uminom kayon. Hindi pa check upin at tani nakaroon tauyak yun. Ay, check up. Gastos lang dayta. Kasano nga ron nga gimbag kayo nga, no di kag pa check up. Flora, mangipaborakan to man iti oregano tayo suti lumag. May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyak ni nanang. Hindi agpa doktor, kuyogang kayo. Iyag mo ti pagpadoktor ka na siya akong timapan. Uray siyak. Itad mo ti pagpadoktor ko ta siyak ti mapan. Tanay, at dapay trabahom, Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo latmapan? Wan, naitalaga ya. Napigsaak mat nga uray adu tirik-rik na. Uray siyak, makawayasak. Mala, agkuyog kay nga rodan ama pa nagpa-check up. Tapno dya ko naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kan iti papanam, tamapanak meten iti papanak. Wan, susima. Ayan tayo kwartak ngay. Aday ta, ginudwak tinted ni Flora apagpa-check up ta. Adun sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. 6,000 jay inted na. Alang araw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamit lang agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agteksakto, wano awagan kanto no dandani ak agawi dun. Sige nga raw. Kahit papanam nga rodan ba kahit Inakpay agpakukuken agpakulot. Sa aktumapan agpa-facial no malpas. Si kangay. inakpat agpaputis pa, kun agpamasahay. Nay, karto di kag babae. Amangan no adda chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks nga ipagpagamad. Dapay lang mangayat kanyak-ayak at lakayaan na kaon. Alakit ay mapantan. Agsina talituyan. Awan trabaho mita, Flora. Adala kay, rumwara kon. Agkuyog ta nga rin. Ta mapanak matan itayang tinegosyo ta. Aywan. Di mat ko naman napan nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasa padarimwar. Binaon ko idama pa nagpa-check up, tanay umanuyok damatan. Di damat inala nagitay card day ti clinic. Anya,
Kaimbagak mga laan na dagi jay. Ang mga no sa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagadan nalipatan da. Sana balit ang record da iji klinik ti Dr. Dan. Inton maminsan, kuyugam ida no kas di mapandag pa-check up. Tane, kasla saan damat nga agim imbag. Ay, nairanama nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugok to idan follow-up check-up damanan. Nakabaybayag kamutin. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Naggapuam ayan. Napanak nagbiro kiti sapatos kaw. Kahit ada nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usarag taw amapan makidaya inton bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y tirupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid tangarunan tanay, malumag. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. Adda ijay bag ko. Orasyak, at damot ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayo. Kahit agagas kami Tumaran mi kano dagiti agas may. Para uyok mo di inresita ng agas. Nan, kita akman ti aga. Ay, inakman pa'y agsiar. Anay, nagsakit mo tan ti tiyan ka. Inak man nagdigaws tani, dagaangan nak. Nagpunot. Naguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlo. Tumanaul man ang dananang kantatang lakay. Kanayon damot nga agpa-doktor. Gamapay nga taadi damot laging bagan, bakit? Ay, huwag marod Kan awan nadlaw mo kadananang kantatang. Apay? Kakulkulot ni nanang, kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis a papukis, linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibok dan, papukisan na pailaan. Kabay-bay ama. Anda siguro sobra itintad ko akwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang, ta saan pa lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabangsit ti agas nga ikabkabil na itibok na. Agpaimpagpay Nantay nakman kita nida. Ang mga nalipatan da tinagtumar iti agas da. Awanan naibusan tay agas ko. Uray siyak, naibusan, Flora. Anya, manulang aldawan nagtumar kayo na ibusan. Kati sumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagpait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakkel nga agas. Uray siyak. Gusto na ikayo na natumarakaw. Nan, kita akman tabagyo. Nangikan nyo iti agas yun nanang, tatang. Awanon, imbasura ko. Uray siyak, imbasurak mo tiyan. Nanang, agring kayon, mangantayon, aldawan. Ni, naimas pa'y malaturog ni nanang. Ni, anya dagito, anda dito rabaw ti lamiseta da. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tayo mo nalatak kan nangina branda ito'y. No kasta? Agus usar ni nanang iti kastoy? Ne, nangalanda nga iti gatang da. Kat saan madimawat kanya? Nay, aldaw mo gaya mo. Nasayatan na ka rin kayo nanang. Da kayo tagus usar ka dagito ya pagpapintas? Ha? Ay, uwan anak ko. Apay aya. Nagnina mo dagito'y. Uwan ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririing ko pa'y laang ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Adoon na yun ti sakit ko. Iso ang masapul nga agpapintasak iti husto, Flora. Anya? Agpaagas kayo Saan ngagpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akedeng mo, awan mabali na nako.
Anya? Diyak kaya't ti matay alos siyang. Iso ang masapol nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo inton matay ako. Naimbag nga orasyon, nanang. Agmano ak. Kumusta kayon? Naimbag man tapi masyar ka ami anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay-may sakamot. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak ingkuyog ida, tada klase da. Kanadamot trabaho di manugang nyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka kanak ko. Anya, apay? Simron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan ikaatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun, nanang. Iso ngay mayak, taumay kayo ikan iti allowance yun. Ay na, agyaman na kanak ko. Ay, ami anak ko. Ay, agyaman naktapi masyar ka. Ay na, nasakit ti matak. Nakapsutsan jay antiparak. Masapol ang masukatan, anak ko. Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno adda igatang nyo iti eyeglass nyo. Wen man tanay, kababain mo't ka ni Flora akamsat mo. No iso akanayon ti pagdawatan may. Kan kasla umimimot mo't tunday kamsat mo. Anya? Wen, agpaiso timbaga ni tatang mo anak ko. Saanen akas ide, akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayo naman ti itad mo kada kami anak ko. Ay na, ay unayin ayada ito'y amarikrik na, hay. Ni, ape atap-tap payaan nyo taulo yo. Nakarupangat kayo mat. Nasakit taulo yo. Saan nga maulawak? Anya? Kapapanan nyo nga rod nga, ape nakarubat kayo. Wen tain ko mga rodag pa-check up. Sarak tay intadje kabsat mo ako arta. Ha? Alang nga rod, kuyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ka, ay ulay mo't talimtag manan ti sakak. Nay, apa yan tatang? Limtang nga ron manan ti sakak, hulyaw. Agagas kayo Awan agas yun Kadagsao kayo mo't. Agas. Makaumadang-dang ka na itang agas. Ha? Kuyugan nakman kit na ijay plaza. Mapan kayo iti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananang. Kinuyog ni Flora ni nanang ijay klinik. Basta kuyugan nak, tasabali mo't ti papanak. Ha? Papanan nyo ngay. Sapay adda kumapapanak kita. Sige. Idagas kayo niti papanan nyo. Ta makikuyog kayo ton kada Flora kan nanang agawin. Nanang, anyat ko tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy? Wen, tagpa-facial Kan ipatrim ko tiki, day ko tapi muskul manen. Ni, kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up dita nga. Ay makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta balikas. Isunto mo la amatay da tao. Iso nga agpapintas tayo ki day. Bakit ako nanako? Umadanin ti apit ko. Iso nga agpapintasak. Agpaubi nga. Agpapudaw kanaminan. Padasag pa'y mo ti agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na, maminsantay lang nga agbyag dito'y lubong. Iso nga enjoyin tayo, anak ko. Nanang? Diyak kayat nga uyawin dakto dagiti mang tanaw iti bangkay ko numatayak. Nagalasmet da ito'y anatayin. Nukuladan to nga Anya? Nalakaya ti mauyaw. Iso nga agpapintasak iti husto. Tapno presentable ti rupa. Inton mailungunak. No kasta, saan ang nagpa-check up ni nanang? Bakit? Saan? Napan ka nagpapintasan. Agungot mo't no ibagak nga agpa-check up. Ure ni tatang,
Idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimmat jay nang indagasakin ko na. Anyat ko na kano jay ngay. Kat agjim Kuna nang agsaksakit ti saka na. Kasla saan mo ito ngagpilpilay, di simra ka jay. Simmaram tamad. Aya, Kitam ka dito'y muscle ka, susima. Di makil na na Nay, ayun. Pimandisal mo tundagita masal mo. No kasta, napan ka manan nagpadakal iti masal. Wag, arigat no maliwayak na ita. Taag loy-loy ti kudil ko, no jak minti na rin. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinay saan ka de. Uming impis mo tarupa maun. Katun ay aywan agayam. Di Domingo ti pa nagpa-facial ko. Kahit kumustan jay agsaksakay at salmaw. Ay, isulat ta Nasakit latta. Ken pasaray maulawak. Ipankunsan at talaga. Oray siyak nga raw. Pasaray agulawak mutag. Oray ko man aggidan ta amatay tapno aggidan ta mut amay tabaw. Wen ko mga road. Kano aggidan ta amatay. Ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungon. Tay good for to ti alaan da alungun ta. At nga tayo good for to alungon bakat. Ket agparamid dan tua. Ipasadyata. Ay, no apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wen nga rod ngam saan abalin Tinapatag kat gwapo ka. Ken napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang. Nay, manangami, si ka magayam. Wen Flora. Nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid na. Wen, naiturog na ti panagbuy-buya na iti cellphone itay. Ay, una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Uray maturog masapul ka nung ag-make up. Tamangan numatay a bigla, kunana. Anya, nagpuskol ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalub ti mata na. Ren. Nakaritos pa'y Kan kita am tabado na ni Ay na, kaslamot bado ti agninang tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y iti nagdakkel. Nakarilupay Kan sing-sing. Kumpleto ta alahas na. Una yan, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga rod ti kaya na. Tamangan ka no saan na makariing. Kati kaya na napinta sa matay. Anyan, kahit ni tatangay. Nakaturog mo lang dita sofa na Apay di mo nakita Nakakupyur mo lang. Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata ang nakaturog, kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot tindag iti dadakkel ta kabagis. Ay, diyak mo Wan siguro Mangrugrugi siguro, ti pa nagkabaw da. Nakapsutak. Bumangon kayo, tamangan kayo, Nanang. Inyo nagkundito iti kaninyo. Ada ka magayam, ame. Wala, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Ay, jak makapangaan. Natamnay ti panagraman ko. Alaam man kit di ta make up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make up ko. Make up anak. Nalipatak ti nag-make up idirabi Alaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din. Taag tumar kayo iti agas yo.
May kapanakpay. Baybay am taagas-agas dita. Tulungan na. Maulawak. Ah, ni tatang, mabit na ang tayo nakitaan nanang. Diyak kaya't ti mapanid ospital. No matayak laang. Maklon ko palubos akong to'y bagik amatay. No talaga akadeng kon anak ka. Tamapan tayo iji ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, nasaya at tadakan ading ko. Maululaw da nanang kantatang. Iso ako na, ipantalaangan ida iji ospital ading ko. Agkakanat mo't tanti sakit da nanang kantatang. Wen nga rod, iso ang masapol ang maasikaso daan na imbag. Di tapay la itulok arumar da iji balay. Wen pagsaggay-saan tapay la idaatan eh. Agpada tamot abisi no daduma manang. Wen, alaak ni tatang iji balay. Tasikamot ti mga sikaso kin ni nanang.